good afternoon. Happy birthday sa akong anak na si Christine Arpo sa iyang pagka 22 anyos. Salamat Vice Gima Adobo sa imong pakik sa akong anak og nag-sponsor sa Maha nga si Pinky Tagalog, sa pansit si Mateo Tagalog, sa tiil nga 2 ka kilo Antonio Tagalog. Thank you sa inyong mga regalo sa kong anak kay og kaning Pepsi kang Pidel Tagalog. Thank you sa akong mga igsuon nga pinalangga. Og nag-share sila og thank you sa akong pag-umangkon nga si Renalyn Tagalog sa iyang pakimkim nga 200. Thank you day. Og tagaan ka pa og maayong panglawas. O thank you sa tanan sa mga blessing ninyo nga gihatag karong adlaw para pa birthday sa akong anak. Happy birthday. Nag-birthday wa pa diri kay nag-ujite pa. Muli na to karon og daghang salamat sa inyong paghatag sa iya og cake. Nakahimog hapog maha, nakapansit. Libre ang iyang birthday og diri na lang kutob. Salamat sa tanan. O congrats.